Fireman. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Putok ka na, may der. Wag! Nasayat. Mga lakto iti merienda may ka ni sekretary. Sige, alam aminan. Taka ninyo ka ni sekretary. Pwede makaungot ka. Amin lakit din ang maluto dito'y balay. Ipadawat mo. Nalabos mo dahi ta amin. Saan mo't Numaminsan lang mo't. Kasla mamatiak iti chismes. Ngaan niya? Adda ka no relasyon nyo kan ni barangay sekretary. Anya? Ha? Ay, saan apod no dahi ta? Mayat ti banding da kapitan kan ti sekretary na. Pag kunaamat iti dahi tamaray. Katno ka na yung da nga agkuyog kini sekretary marikwanang. Ay ka natural ata sekretary na nga rod. Ay! Iso asa anak amas daaw no na-develop tirik na dadwa. Ay agtal na ka man marituyang. Ti lalablabi demot. Idi na minsan, nakitak manen ida nagkuyog ijay ilay. Ay di ka man. Makadanon da itakan ni Maribanang. Sige ka. Amunan kaimbag akon kwa na marikwanang. Anya! Ay, Mabalin ka day. Pakitype mo dagi tayo, Secretary Juan. Anya! Diyak pa lang nalpas da gito'y kapitan. Trabaho yung matdayta. Uray na. Pakiraman mo, Secretary. Tada papanak. Jak masangaw. Di ba'y kat? Ag-overtime man ang tao dito barangay hall? Isa na balay ta. Tulong mo't kadagi ti tatao ter arami din tayo. Sa bagay matkit di Di kagdanak. Tamang yagto ni Kwarog iti pangrabyam di tayo, Secretary. Ay, rumbang laang, kapitan. Isa na balay. Intun umay a barangay meeting. Kasaritak ni treasurer tayo. Tapno gumatang tayo iti may sa computer ti barangay. Wala, kapitan. Tani, marigrigata nak dito, oy. Apay na panamaya. kwa, napanak si Mirip dita barangay hall, tanakasilaw iti uneg. Kay, Nakitak manen ada kapitan ken ti sekretary na anijuan. ay sasapaw. Dudwa dalang iti uneg. Kan nakarikep pa'y ti ruangan da. Ay tila mapanpansin mo tuyang. Agawit na kidain. Ay na talaga aluklukwanan ni kapitan ni Maribanang. Uray man adda iti unay, no awam mo dakas nga aramidin da. Imposible mo't ngawan Ay aksar din kan tuyang. San nga umdas nga ebidensya da ita? Anya ti ko na marituyang. Masaksak tanak mo, numakit-kitak ti panagkuykuyog da adwa maray. Masigurado nga da relasyon da kapitan kan Joan. Ay, kaasimot ni Maribanang, Marikwanang. Ito talaga mo't nga agsakit tinakam mo Siyempre mo't takumari nga raw ni Maribanang. Ay, naunay kan. Di mo pa'y mo't napanagnakan no punto no saan. Ay na, da relasyon dadwa. Apay, di kay makadlaw. Ay, may samot aparikot day ta na natuyang. Ay, win nga road. Mapanakit din iwarwaras nga da relasyon da ang kalinteng kanti sekretaryana. Win nga road. Mabati mo't tandagi ti daddo maakakalugaran tayo. Kasanwa di ta mamatay, kat bakbakitanin ni nanatuyang. Win nga road. Bakbakutan at chismosa. Yung bagkumano pud now ang umsan mait. Nagrigat lakit din ayati agbalin a kapitan no maminsan. Ket gapu ta dadael day ta computer mo. Isumat ti rason amapan ka iti barangay hall. Ay kapilitan na mapanak iti barangay hall Dua kayo manan kan ni sekretary nga ag-computer. Ay agtal na ka man. Don't pollute my innocent mind.
Kat day tamat ti iwarwaras ni Marituyang. Anya? Wan, adda ka Ay, no Hostown. Na, Aramiden may kani sekretary ti trabaho may. Sa balikid din, ti pangipapanan niya. Ay, just ke. Hey, unay ki din ti kastoy abiyag. Ayaw! Kasano asaan nga agpungtot ni Kapitan Maribanang. Kat awan mo't kinapudno na ti chismes may papan kadakwada. no kasta. Awan kinapudno ti ibagbaga ni Marituyang. Awan, Maray. No agkuyog daman, para daytay ti trabaho. Amok matkit di dayta, Mare. Dayjay tumet ngamin a Marituyang. Ay, di mo ngamin patpatyan day di amari tuyang. Nasayaat nga rod no awan kinapudno ti iwarwaras ni Marituyang at chismes. Kinapudno na. Atap lang ni nanatuyang dayjay antibanang. Anya, Awan mading aramid ni Angkal. Nasingbot ni Angkal. ay, nasingpot lang siguro nakaturog. San mo tantay? Kit nung babantayak ni Angkal Inting iti barangay haul. Na, ay, nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit din no agpaiso. Iswadi kagdana gantay. Takan ni Angkal Inting no bilang tagaramid iti san nga umnaw. Sige, agyaman no awan kinapudno ti amin, kwaraw. Pasensyakan inteng no nasaktak ti riknam. Ay, ay agyamanak. No nakaamiris ka mo ilaang banang. Ngem iti kanito amadok talak nga agpaiso ti amin. Agalwad ka. Trabaho la ti pagkuyukuyugan may kani sekretary. Amok day ta Hanggang tijak kayat kat iso ti chismis maipapan kada kayo. Ay aramid la dyan ni Marituyang, ta umapal da ngamin kay. Kasta, Saan ngamin na nagbalin a kapitan ni Pare Badong? Tapno iso ti nagbalin kuma a kapitana. ay, Suabay, amon, aguma da dita. Mamatiak, maumadan tumilaan. Magbati kan tuyek. Kasyak, timapan mangilako itinatingta. Kat no sigod mat nga agkuyog ta amapan aglakaw. Agbatikan ko na nga raw. Siyak langan, ti sumabat, iti bayar. Sa balin samot itan ti bayar tinatengta. Wain, sa balay. Ang nabayagan ngayon malisak. Nagbarat tumat, jay sigod. Mala, mapanakon. Ang mga nuagururay itan ni Kwa. Malala, inakon. Awan ti parikot. Ta addamoten may sa computer tayaw, Secretary Joan. Talaga, Kapitan? Ewan, kin mabalin mo lat ngayawid. Urayawid mo di balayo. Tapno nalaklaka no adda masapol nga ipalpas mo at trabaho. Ay, maragsaka na, Kapitan. Iti kasta, saan ka unay marabrabyan dito'y barangay hall? Agyaman ako unay, Kapitan. Napiakan niya ka. Uray ag overtime mak dito'y. Uray sagpaminsan. Ay simba akong ti computer mau. Nag-asat ka ha. Tamabalin mo ti ag-computer di tao eh. Wan, manong kwarog. Ngam, isablik mat lang iti barangay hall. Una, takukwakit nga ron ti barangay da ito yung computer. Nasayaat mat. Tapno saan kami ang machismis ka ni Kapitan. Ha? Amaw? Amok Jak lang kami nagtagtagari. Ninanatuyang ti amo ka mangiwarwaras iti data chismes. Wan nga rod, sobramot dayjay abakot. Ang kalintay. Apay ka di ko raw? Makitkitam ka di data sarsarunwan ta. Hindi mo't Pare Badong data. Unmag. Ang dasal-sal na bahay na babae. Ang saan mo tanin na tuyang. Iwan na niya. Di apay kay. Ta sa balimot tayo. Papananda nga ta. Numuna ta nag-sweet da magmagnay ti sidewalk. Nagagdapay. Ay, sada nagsida.
At damot gayam ilimlimang ni tataba daw. Naggapuan man nun ayan ni Kapitan. Siguro, nagsarak da. Sino kumamot nga iti kasinarak ni Angkal na natuyang? Kay asino kumapay ngay, no saan ati sekretaryana ani Juan? Anya? Bagbaga ang mamut ni Uncle mo si Kakwaraw. Ay na, marituyang. Ni kabadong tirumbang nga bagbagaam. Ha? Kinapudno na. Nakita mi kini Angkal Inteng ni tataba daw. At dasal sa labahin na babae, amagmag na iti sidewalk. Anya? Pudno dahi ta, nanatuyang. Adakon, tuyang. Ano ikaw? Ayop ka ba daw? Apa yan? Nabigla ka mo lang nga agsibat. Ayan ti babae, ma! Anya? Anda nakakita ka na kayo iti babae, mijay sidewalk. Awan ti babae, tuyang. Di ka naglibat, pay! Ta mismo ada kapitan kan kuharog tinakakita kan ka. Anya? Inuy-uyaw ko lakit din ni kapitan. Tagayam oray si kabal. Taga-ano nga iti babae ni Pari Badong? Taga sa bali a barangay. May sa abayar matla ang tinatang. Anya? Kanayon na nga agsara ka ni pare ba daw gapo iti natang. Ha? Intun kwan. Napandanag ka pin. Nangan. Ay, kasya ako na-develop dan ah. Wine, aklunek. At da babae, tuyang. Anya ita? Ay, salbag ka ba daw? Awanan kay tibain. Anya? Makitak lang day ta babae. Sipat-sipatang. Ay, panawag ka man lang. Makarengreng ka. Badaw! Ay na, kapitan. Tulungan na kuma. Anyat may tulong ko marituyang. Bagbagaan nyo kumanibadong kaw. Ano mabalain, sinaan nanti babae na. Anya? Ay, diyan kaya tapanawan nak ni badong kapitan. Ay sige, taumay kami kani kagawad ko nang. Ay naagyaman na kapitan. Numay kayaw takasarita yun ni badong kaw. Di kayagdanag. Kaya't kumati tumulong para kada kayaw. Kaya't ko ang mabagbagaan ni badong. Ngamday to'y kumaakit tay makuna a closed door numabalain. Mapalin mo't kata, marituyang. Ngay naklon mo mati nagbaso lang paray. Kawan kas iti agbalbaliw kan. Paray, Was-was mong ti relasyon nyo, iti babae, kitag subli ka, kani marituyang. ay, uwan paray. Very good. Maragsakan ako na inukasta paray. Kinapudno na paray. Nasulisog aklay. Ala, dumawat kanto iti pamakawan kani marituyang. Ay, uwan paray. Ikarik na ita. Unayuan niyang kalinting ti agbabae, nimot gayam tataba daw. Ay, wan nga ron ko araw. Mababainak kin ni kapitan. Nagbalatag mutla kada kayo, tin chis-chismis yaw. Ha? Di kayo nga mi nagchis-chismis iti diyo pa'y napanagnakan, nana. Wan nga ron ko araw. Agbababawi ngam naladawon ti amain. Nagdapay gundawa yung agbalbaliw, nana. Ko araw. Nagasat kayo Tanaurnos na kayo ni ang kalinteng. Tanusan, ang mga no agsina kayo, kinitataba daw. Anya, nagkidawak matkit din iti pamakawan kin ni uncle mo. Nasayat da ita. Kahit pagadalan nyo da ita, nanatuyang. Wan tapinadpadakes ko idakan ti sekretariana. At di ka hagdanag. Man nakawat ni Uncle Kao. Wan ko araw, kat pagyamanak unay, tanapakawan nakmutkit dian ni kapitan. Basta da ito ititandaanan niyaw. Awan nasayat nga itdain, ti pa nagchis-chismay. Ay na, nanatoyang, nagba
Palatakan ka, ti kinachismosa. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.